Musiaisia ni na uthocha ingi ndini wa mukatu kunikile kila kimathanguni kiokoni cha umundi na indini nake Beti Wambua Wamukiata ya mukita nesa tiowe nyena mukanesa na komana na wathimo wa Mbua lakini tio tungianga imuvea nikwate bayibandu yubatena Mbua bayibandu batena Mbua na ndo ala manena wasuasua kana liula mabandi tindwe bikiana okethwa we are on the right track. No ni angemea sia El Nino nitona uka kuma mengi na July kwa huu pengine ndiye setu sio kato bande kana tuigara kula tutana bande ano mo kunikiliwa weather kana nzebe manata ngazite Mbua ni kuwa na bena matukala mananenga nite ni kwatyo mundu ni wewe muthenya wa muthia wa Mbua niyo kuwa lakini unit international ile kuma matuku 21 23 ya songanga nundu kuwa kwa future Santi na ile musiaisia ni nethango ya The Standard na kwa ni kwete thango ya The Daily Nation na tuambia mavo alama nengetwa wito ndini wa page yambe ni mavo makonetie Katwa Kigen ulane kwao yuni musili wa makwani ya natuye murete wa makwani kane wakili na abiki ya kuzusia uya kotini wa makwani la matungwa iko kana Court of Appeal na ataminete nye tatu ndai ndiye ingi yundenda atuike judge wa Supreme Court na indi iyondethia ni yena mafolio momo ayendeka ALS ye unyana wake na President William Ruto nundu ethano lilikane bindani ya ICC ikwani ICC ni wandu ingi mamanie Katwa Kigen na aimorete wa President William Ruto ibindani yu ila maine kwani na indi wethi andu ingine meona meno anyanya wa bakubi kwa wiyo ine binda yomo yako kusonge kulo ya tayuti ende tonyi banini wa mwaka wa 2017 unyivani usuke sauka mbewa kuwe musili wa makwani kotini wa Supreme na netu ese utu ya we mudhana wa President William Ruto wa wikata Yeteteye wa mwene na aseka na unyanya wake na President Dr. William Ruto ndo vengi sana na huya wake lakini nake musilimu wa makwani kana Chief Justice Martha Koome nake no mukolilie niki auzusia uyongi tina wamira tu na otolo twisi HR practice kano we anuendeka ukathukuma at least mitha tu ni kana wewe mie tatu na yuenda ku kila nili yangaliko yengi avi Supreme niwe sei kwa mundu wa kawaida yu hata nakuthia yona kana ni strategy ya kwendo likandini wa panelist ni kana wese kuithia undu bo kaba kethi abena vata wa kusila kana ikwani kona niti na usa kwani of course itu maybe ni woni wakwa lakini maybe no with kilo kwenda of course na nikuvingisa kana kulia kumyo twio wao lakini na ugo sio la witha hapo ni kana kotini usu wa Supreme kila mundu uma sio twio wake na indi yuma maisisia yes maisisia o waiti ata ndini wake oke ndini wake na ke na indi mai compare na indi yuma ondo tuika mutiani tukwata mini grade na indi yu maitonenga mosonge tutaona Inde ithanguni ya The Daily Nation ikulio ile nene nengeto kana mawala manengeto wito makona niti na kisomo cha CBE na indi weweto kana kisomo kicha CBE tita ki implement it's not implemented the right way kana kiyodo komezwa vailito no kuni kidula wekiwe wao yumetuke wananya kana siana imwe siana itatu kati wa inya itome sabu ile the basic mathematics na ingine sikoneka sitatomea kisungu na ibe na makuru na ile tokate wa ina kwa uno kamwe no kamwe yikalaka tomea sabu ki motala tala ni wa CBE na kisungu the same way beweta kana bena ubaluku munene kana kisomo chuki koneka siani sisi koneka si level ile yani ite ya kisomo na indi isiniyo ngewele nengeto wito nthini wa ithangu ya The Daily Nation na mauvombe yange menthini wa page 4 ya ithangu o isu ya Daily Nation niwe si nyekwa woni wakwa nona nitwa sembethisie muno ku implement kisomo kichambie ki CBC uni CBE na asiakai kwambie kwinenga time frame twazeta miaka 5 tukazeta ambaka ilasi twambaka labu twambaka kwaka sindu ila siendeka na indi tuiroll kisomo lakini ndio jambe yeu
cha twika hii maundu alangi tikekia kumbe tusongete na nicho ona siana ta ila sia junior secondary school sina mathina maingi muno nundu akwitha maskulu ala meusomea ma musingi paina sindu iso no sikulu ingi no yithitwe inengano ni kana alimu ala manengetwe mwana wa kusomethia ndino wa mutalatala humwe wa kisomo CBE beno tu ikola wiani ite kukisomethia isine kuli imwende aniwe kitungo nonie mamina kuiwa kana kabindane kala alimu actually ma school ma private nanewe kabindane kala mekosa alimu kusomethia kisomo kicha CBE mekithi kana meno tu ikola muyani nundu ju matwana kuthia mate uthungululo ndula vailite tofauti na ma school ma public. Unfortunately noni alimu mayase kana tamwambe unathelile mayambo manisia siana ila inaendie senior school sindu ila mana ili tosoma junior school nundu manoke manoke hata siese mengi na inaivo primary schools na tuidi deno wa page ya keli ya The Standard mavola manenge to uito magavana kwiselanza amani yo ya magavana COG inimesiye kwetikilana na mbunge ya Senate na maase kana makaume lambe wayo wilikana na bwitina ni mayamana etede na mayase kana methitwe mayiki gwa ibwe lamba bikambe wanza maisu kukulwa mokulwa mwe tamau meki andoni na mwe mayase kana be amwe ma senator methitwe mayetia besa nikana muno ndakakulu makulu asumomo na hindi kuzonya ni wa iyo nimethiwe na kikalona metikilana kana magavana makaume lambe wanzama ile sia Senate ila si ya waikunikela utumi wa ilovia Asante twilika ndini wa page 4 ya idhango ya The Daily Nation yuniogucho kwa alimu hala methitwe manethio manomi matesia ma kukomea wea ethia ma wendimo maikunikilwa na muno ala makonetie kadi ya uiti ya SHA na vala yu amwe katwa maendekethio ala manenda mekwe na muno nthini wa ila mbesili bathitwe kutumika nthini wa uitiwo na death benefits cia ugua mubango kana kadi cia SHA semene kwitikilithwa imeweta kana yupe na mawiwa no methiwe kati wa muvia anzama ya kutetea alimu ya NAT na muvia wa uiti kana muvia wa uiti ugua kadi su ya SHA imethiwe na witikilano nimethiwe na witikilano lakini yukila kiusania ni kana alimu mena mabatangi manenganite menda serikali ithinikie meazati kicha SHA kichoka na nicho noni tawakwambililia maandamano manaikuta ba amasa kwa alimu maandamana kwa uwenda kicha SHA nikithinikiwe lakini mena maundu angi measekana timathinikie Otwe nthini wa page 4 maovo wangi makoneti kisomo ni motu ningete uito kana nimo maningete uito nthini uthiwa idhangu ya The Daily Nation na menenia o kisomo kicha CBE nekiweta kanabe na mwana kanabe na gap nene kati wa amanyiwa expectations ila manengetwe nthini wa kisomo cha CBE kana mayanite ndimi nukulilia page ya keli Rigathi Gachagua mutongo wa chama cha DCP niwaambia otisia ndambuka ya kele unwenda UK ni kana ambe otia unyuvani wa kiliombunge cha Olkalau watu haigwa nundo yasia kana nukwitha yungamia mutati wa kivela kiu na enda mbaisia nomination cia mbetha si fair ni wonu enda kusiongamia ni kala no nengwa ticket ya DCP either ne ula ukwendeka ni enendi pena mauo wangi wala withie waweta yulu wa musili wa makwani Kigen kitwa weta kana mawaso na manengetwe kana menthini wa page 5 ya dhangu ya The Daily Nation ayase kana we akavukoma na wiki ku utena kwithia ye munyanya wa President Dr. William Ruto na we some mawaso nthini wa page 5 ya dhangu ya The Daily Nation mavo asuma interviews isi naendeye mewa nthini wa page 5 ya The Standard na indi ula wikitwe banu ula waimwene kivila wa IPOA Ann Makori na indi niwithiwa aielesia utongo wake wa ile vindajiwa kwa IPOA na akulwa niki unwenda uthuko makotini wa Supreme na asekana wethitwe ena wendi muno wa kuthuko mandini wa koti na utuikolo kwatite kuma miveani kiwathukanio nuto na umutethesia kwitha musili wa makwani musio
page from tatu ya thango ya The Daily Nation kwiyo nwotu bingie kana ila mass voter registration kana kwiyandikithio kuniwa kura na zamele ungamie maundu mosa kwa vanthi ya Kenya IBC hiweta kana ni itwe ni percentage kana turnout ile yumile so far kuyandikithia na hiweta kana target ile manekite andu ala mana pushia kana manenda meyandikithie at least ni ukie kilungu cha 75 yulwa yana na beno isio imwe ila siyandikithitie na wingi kana turnout nene muno na county ya Masako ni mweka twa isisu ala meyumilise kwa wingi magwasu mendini wa page 10 ya The Standard na county ne ilovi amuikanime okula cia IBC yongelange mithenya nundu meacia kindu chambe yibinda ye kube mithenya 30 chakele ni kanambua ni balani lingi wethi ama yesa kuthi kwiyandikithia nangi mekia kwithia line sienda asa muno ndisi kana binda yongelwa ni ngomethia line sie nini na inde measekana ni watu oneka amuika ingi maketha mavingi wenza wa isesoju na ndisio kwithio kwa kubindini wa page ya Monza pape company wa ndi ya Greece kana Greek olabe tu kana KRA mataite koti wa bilioni umwe na kambuni ni watumbithisie mathango mauko na kura ma unyuvani wa mwaka wa 2022 na mutiani wa mitiani ya mwaka muthelu na kambuni wita wa Inform Lycos kana Elas na unendeka kuiba baini kana kuiba koti wa bilioni umwe na indi betuwa kana yu wikite kuongeleka ukabika bilioni umwe nundu wa kwitha ni maemie kuiba ila magwatie kuiba maibie 638.8 million bandu ba kuiba ila mailite na indi yu KRA ni makunie baini na ibo meendeka maibe 1 billion na indi wasisia o UKRA memetho muno kwikithia kana kila mundu wothe ni waiba koti na indi nyina cia nucio ithio nthe tukaiba koti pate utwika pena andu amwe ala mekuiba na alange maikuiba nikana withie ethani kwa sani kwa ni mataiva koti chaguo pia ndo mataiva na mema biasharani wow twisio kila kana twisio kithio kunikila mawangi makonanitie na kuyandikithia kwa kunima kura nzamela yungamie maundu mosa kwa namebaka ya IBC ni kuliana na amwe katoa mavala mende kunyecho maka na pena anuma kuma ndingi na specifically ndia Uganda halame kweta kwithio meyandikithitie ta kunima kura na indi nzamesu iliana na mavala manumiswe ni governor wa county ya Trans Nzoia George Natembeya yasekana pena andu amwe maikumwa ndia Uganda mayuka kuyandikithia ta kunima kura banthi ya Kenya na hiyo yote kana hizi ni nzia imwe ya kunia kura nundu yu andu ala mekuyandikithia nde mengaliko imwe ya kiuteti na yumeenda kutumiwa nikana kuongelanga utalo wa kura ilika kunwa sia muteti fulani indi nake ula ungamie maundu ma IBC county nisu ya Trans Nzoia weta kana mama yandikithia mundu uki malamala na yasekana no ngitha withie na ID kana kibanda cha banthi ya Kenya kana passport na utalo la mayandikithitie ni kindu matwa mo trace nikana wisa kwithia bainanse ke ino si unya icho yuba bandu ba kwamba semba manene ikwatia ukunikilwa ilite kwamba kwa ndini wa wandikithia wa ibandi kwa tambe kuisia isione ila ndo asime yandikithia ibandi ila si yandikithi gwenzao ni siana ta no kwa ano ala me yandikitha cia ni weba nondo ndombea kana be ndo mena miaka bewe 18 me yandikithie kwa wingi maana tuiba matena ibandi so ukunikilwa ilite kwa ndia cia nimebo maumite ndisianza makoka lakini wewe bainenwa wenda pe omundu wonete ondu na no sio kunikiliuke kwa anika na kasongeka of course ndino wa page 10 na ile ni wobe cartoon kama thanyani wo mondika The Standard na indi niona ini ngusanisio muno sisia chama cha ODM babe na ibela ile kimwe chaandikitwa party lakini chaandikitwa leader iwe isia o akuite party ended agelinda itiwala iwa sisia chama cha ODM party leader no
ni Oburu. So atiru wagwa yase ni wachao party leader lakini waisanga liko ingi ichama ita cha NDA nitakina ameyeta linda mwananchi. So naise katuni ko niona kiasi. Katuni kai hiyo ko kiona nitie Androeli. Umai ite party leader naongea kaita party dealer. Naindi katuni kama muthenya umuthi kai page 21 ya ithango ya The Daily Nation na ko nanitie ngali ya Kenya kwanza ngali ya Kenya kwanza ikuite bena ngalili bena ngali ya Kenya kwanza na bena kakali kangi ke bayanza ka ODM na yu kakali ka ODM kali cha kwoko ka kwata steering ya ngali kono ya Kenya kwanza na yasea we want 50-50. Nino wala mwigwa no womenda iki ya mwe una UDA mayasi ameenda 50-50 maana ile serikali kati na bengi na mumasi yokionga liko ni isu ya ule masi ate aiba numa kwenda obuko manune serikali mase kana mutongo iwo mututia Raila Odinga aiba andu atia Asia andu mathuko manena ngaliko ya kana ole yuko atana ngaliko ya serikali yini ne kulyo Senator I love you before and anatia wakwambililia anaisie kanave andu mako make lasini cha Raila Odinga ndo sindilo wabundi asietizo sikwe kwa oyu timi no kalelia nyane ne kulyo na ndukanzungie eka mondo ekulyo makulyo nitunoni ikwani ya Rigathi Gachagua wakwambililia kotini na be mureti yomo wake ona nene yeyolo wa shares Gachagua itwekani waneni yengo ya shares na asia kana president William Ruto na kene waendie Murang'a na nene yango ya shares ikule ya kwa ni joki ukibathukani chauna yuki laki unenwa ni ODM oyuma ya asia na menda 50-50 ndukanzongie babe ikule yikole twe ba pena wende kete ba yumbe manasia school uniform yebetangwe aino nwa kwitha ma school nimeuthosia ma uniform muno asima kabine make it faida yes make it faida wewe ni wako ni wewe bata wao betanga school uniform kana yende na no say uniform kindu chambe ithi ya ku protect mumanyiwa kanela identity ya kunenga ne uni kana ka school isu ni point ya mbe ya kunenga ne identity na secondly ithi ya kunenga ne yo identity ya mumanyiwa no school but no kwithia uniform yikitwa bunch ikaandikwa Mutongo TV ikaandikwa Mutongo FM nikanawise kwithia kana ni sawa ni ka school nela kweza kwithia ona kako walelu no wasi kana ka school munano ni laisi muno ku trace kwese law school na sito ya akana itumie uniform ono izi siana sia matukwa ni tuite muno na yuwe thia abe anu mata kanisa na school na siani live tukite myake 18 basi uniform ibetangwe kwa siana sia school usuni muisho munene na indi kila kingi yu na cha bata pyu siana kwitha na school uniform ni kuyanania siana Mwezi kitumini chao pekana kato nauka yutu kaanze sio kaena ngwa sia musi pekana kato nauka na ngwa itatu na uma break kakasensia kakeki yengi mathi lunch kakasensia kakeki yengi lakini pekana kangi bana ko ngwa no ndenda kanisa ogeso kama nasena sikito uniform ya school ndo kana huka ina ngwa ingi yukwandavye yute betange school uniform nitabetangola uyana pekana katena ngwa sia uka kila muthenya kiambio theke waitwa na tula lanu izibe twana no twibunditi kana undu te asia na situ kithia kana kukenda nitakushine kana some sort of competition na wewe na kana kate na uwezo wako kana musio tena uwezo wako afford ngwa isi sia kwiki ya Monday to Friday undu asia ni musiki ya uniform kanisani you either are not a uniformity Siana sio mbesi kata siya nene whether you come from a rich family whether you come from a simple family ithio mteto afika skulu tu ithia atwa ithwa nene asante na ndi musaisia bwo tu ikilangi thio kila kimathangu ni kyokoni cha umundi kwa te thangu ilo kwenda likana uisome kwa ulikunda teka mbuthu sio kite tu itha tuikwatiania na Jeremiah Kizito Mutongo FM thini wa kilungu cha Salucha nyeni tawa Robert Mutuko na kwa nitwa Salisha Beti Wambua Tindanesa.